Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. U President ka Hills Farmers Union HFU uba Commander Shangpliang ula ai ka jing penshai halor kabenta ba ka jing tray kam jing ka seng da ka ba ong. Ba ka jing don ka Hill Farmers Union kala yarap shikat de e yabun ki pat ba nongrem ha ki benta ba pher. Uba Commander Shangpliang ula ong ba ki nongrep ki de ka pliang ja jong ka jila. Bar kalong ka badai ban buram bar ai kiliang yaki. Ngim dai ban ben yaki nongrep namar klem maki ngin bam da ka e. Ki nongrep ki dai ki ba kraw tam ban yaki e loong u President Hill Farmers Union. Ula ka dawru bakum ka seng ka Hill Farmers Union ka jiyara ban bud dian yaka sorkar lada ki nongrep ki yakendu jing e ha kenu gunu kaliang. Kenang ba on la ban pen urlong yaki jing dawa bat pen stet iki lat jing yara. Ha ka jing pran jong u ula kentu yaki samla bar ki pait ba ban omle ran ban nong rem namar ka kamrep kalong ka benta badan buram ha ka imlang salang. Bat unong rep ude unong penbiang bam ya ka imlang salang hi baro kawe. Kadon ke banga nakwa bantrai nak kita kinonga belum tak kadon ke musim mana nam trai ngaru na gloi bantrai ni kam nak kita kinonga lalu ajar Hasan kan resign ni kam ko buat kam sina film dengan sina hi tembarong ngam por shoot dengan lawak bungkam di kam nonga dari ngam hak ini tu hi sakawai tu dari belum pengsan ba kata kali ke experience ni jona hakapor kabanga dari saya press tung nong tok buat pi hakabanga tok buat wala ka tuna na video ayo tulak nadon na tulak nakayin kasem ma nasikir ba hakapor ma nasikir ba bali saya ke kamna ban tray ke kam nam tenungan kadang ke sikit na ikin yang video kata kebaik pendapat ni bisa ni Henry kepada pelah kalomba hadin bangam yo tu roksho katre nem kai kam rep mai kato desdam kadon hi kajing mau kajing kudo katre iman ni hinong rep iman berku masyaallah mentang ngabian ngamduk jar pada dalam yo tu ngamduk jar kajing berku ngaso kadon nasi hinong rep abang ngatre ngam tajo akan mau naik kawai ke meeting Malaysia tersat kalau di Thailand itu di Thailand dari melarakan yang apa ni elect itu ibu nanti kita orang yang demi Indonesia yang akan mau tapi saya yang kami sikitnya aja kata kesini kebagi kita orang yang donate ya dia hendak tangguh penting kita orang kulai sibun masuk di kata sakawai ke kuat itu ini hamtam macam mungkin orang yang mentah syukur piong kuat banyak keren banyak budin yang kita kijing penjual kemarin. Aku akan hikayat di pimla dan sulit bud atau boleh bud di rumah. Ndak kita ceplok dia beli na kilaphan yang menjadi kata file shadow aku tak lagi. Ini yang mau kita main kata kompensasi. Depend dengan file. Kalau tadi kefaluan kata, hai kalau apa itu file. Kalau apa itu revenue department, kalau ada DC office, kalau handle. Ya baru ikam. Tapi hak kalau application kemal bahwa pihak balship yang file number. Pimla ada ban sulit kau diwali kena nam kata kam. Jadi kalau mau itu kalau saput tangka ya. Wan nombor kita. Baik kita lihat nombor kapai nombor atau HE kalau nombor kapai. Bukti bikin hangga, lala kapai nombor kalau tangka. Dan ini kata saput tangka. Jadi lalu punya apa? Kilaban punya, dan dia jawab kilaban punya busy Bandung Syai. Jadi klaim kapai nombor ciri bukti rumah untuk kalau menurut kapai, kebagi application-nya dan compensation-nya kalau menurut kan mau apa ya? Menunggu nih, sendor sekarang ini, baik ketika file nomor tak, tersebut tentang semua berkelanjutan.
cier ban fu dia tahu hagaret sotrun dan jingan non juga di bawah distrik kita ban kieu hagaret yo using dan jingan non juga di bawah distrik kita ban kieu hagaret ba dan jingan non juga di bawah distrik ban biang bam yang kami kelia lo kan mau ini non yang bil famaidian kemudian jingan non ke kampung san tadi manong kata ya kata ba jingan non juga di bawah distrik bala define aspiring district kilale di Riustan kala boleh officer di badan board insya kala ni IAS kala ni Sorkar India dari kenmal bakal jingan non ke kampung santam kalau pan kentiu ya karya adalah kiu ki karya kemudian jingan non yang tadi saya telah urlong Indonesia di diladat mai pang ye kato ni bentam ni kalau insuran nanti JPH border area banyo profesional di Indonesia penjualan itu kini kikam jom ke distrik bakat training ni semua ban training ni semua tu kalau kam yang gajing yang trilang jom baru kepala orang ini tu EP dai kaseng ke bakam crowd dam dan dia kaseng tu kinona kadang iyo kimi kisah ibarat kam crowd ni kinona nama hagari di siapa ba ban khan kaseng kalau dah jingkun pai pandawa yaki no jing dawa kenapa kasar dan pengurlong jing dawa di bandon jingkun pai dan ri ban dia alam pada kadang kam yang quality jung dinong yala kala bandon sipongot harpungot kita sipor kumut kin convert ya kita kinombot syaki haja dilakut kinuman direct kita kinombot dijopi kinuman kan kadang kita giliran kita kinong yalam ibadah dia kata jingla quality ke jopi kita balik ke quality jung kinong yalam kadang kam ye kibriu batin don ye jing syampa Pak jingan jing start ngidon kam tampanya sutu ikan pareng malah sutu ikan indi malu malah kelabian kata bangun kinong yalam ki basir kai bade ngidon kam ni kata jing syampa no bai jing syampa jing syampa ne na bapin han le kule jing syampa kamur na bapin han le school ngidon kam ye kata jing le school ngidon kam ye kata knowledge jing syampa kade kabau kule di habapi bila syah pencit kinong yalam ngangen buat tip syai kadon ke kabau kule ai dia kata jing syampa pi walang idam kat dia makna nega jingjit yang di kinong yalam kamut kadon ke hari para member di jingjit ni lalu presiden lalu vice president lalu secretary kamut na bapak film dan ni film something yang ke kata quality of the figure kabakini diwe bisa propose lai kinong propose direct kata kabak ulai pai of the jing syampa bat man yo susu ke jing syampa ni habat panbor di nang berkhidmat penyalam. Tapi kediban dulu kata kediban gersoi lu kata haka dulu kejauh kiri bermirai. Compare kediban dulu kan guru lagi. Kediban dulu kan guru lagi kata thong kiri. Waktu nama pilih baterai. Walau pipim dulu kata thong kan. Saya kiri kita pintai baterai. Kediban dulu kan guru lagi. Pip kapan yuki ke ke ya pilan jit pada final kita kabul kamu bisa terima pi kalau balong kabul joki ban halang penyeraman di perangkat kalau balong kabul pi bapinio i balasha sisni ladangi ni train nak ada kasen hadarat dari yang kiwe rukin muntoy oh nya suku pakai ke kam terima suka apa mio tulok Hello Meghalaya Times! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world.
with over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We